O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti. Zločesta djeca 2. Nove regeneracije! We are go for launch. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ignition sequence start. 3, 2, 1, ignition! Hrvatski narode, dozao sam da vam kažem, slušajte zločestu djecu 2, jer zločesta djeca su naše najveće blago. I oprezno s ribom. Gurat ću ti ribu u guzicu! Samo kratki prekid da kažemo da autorska prava mi imamo, da je strogo zabranjeno javno izvođenje ove kazete, presnimavanje i slično umnožavanje. Ako to bude radio, to nek ide lijepo, znaš gdje, učinila si ti od života mog, od života mog, to je pesma sa nekom od porukom. života mog, samo dala si mi ti neku večnu bol. Pa to je da ti kažem pesma, a ne ovo što ste vi pjevali. Ne, to je naša želja za ljudima za 2000. godinu. Dakle, tema je lijepa naša u 2000. godini. Ono što možemo reći kao premisu, to je da definitivno da sa HDZ-om ulazimo u sljedeće tisućljeće. Dakle, neće biti lijepa naša. Izbori će biti 2000. januara, sečnja. Kako kažu se bi, 3. sečan? Januar. Treća seča knezova. Tisućljeće kao prvo, a kao drugo učit ćemo sa HDZ-om u sljedeće tisućljeće iduće godine. Da. Jer bez nas u ovom mraku ne bi mogli. Nema luči. Mi kao stranka koja je ovu državu stvorila i Šta smrčeš ti? naš otac i sve to koji skupa, svjetite baterijama kroz ovaj mrak, ono. ćemo uvesti Hrvatsku i dalje, jer vi bez nas nema šanse da bi uopće, mislim, ja se bojim reći, ali mislim da bi ta država Kako prvo ne ide? zapropala. Prije će siromah ući u kraljevsko nebesko nego Hrvatska kroz ušicu igle u Europsku uniju. Ja ovako kad maštam o to 2000, to je, samo se bojim gladi. Pa neće. Ja ću ti reći, gladi. Uvešćemo kanibalizam, moći ako ćeš se ono. mene tiče, nećemo biti gladni. A kad ti ja dan za pušit, ne treba ti ni istini piti. A je skurać. Ja sam to probao jednom. Mene ufati onaj mančiz uvijek. Pa samo bi trpao u sebe. Slatko slano. Slatko. Meni je najgore od svega što će sljedeće godine sve djevojčice biti još za godinu dana starije. Meni je... Polako se približavaju svojim neumitnom kraju. Nekad krasne 15-godišnjakinja će biti stare oronule 19-godišnjakinje. Ja se vratimo mi na tu 2000. Da, na primjer što će biti u 2000. Kako će hrvatski nihilisti dočekat treće tisućljeće? Nikak. Uz predsjednika Račana. A šta će predsjednika svih i Račana. A šta će biti sa našim najdražim likovima u sljedećem tisućljeću? Canjuga, Škegro, Šeparovićka, Milas, Radić. Ja mislim da će se oni konačno opet pretvoriti u bundeve. Ne, Canjuga kad uspije projekat vraćanja imena Dinama, ponovno bude zadobiti će povjerenje ovih navijača po kojima je cijelo vrijeme pljuval, ali budu sve to oni zaboravili s obzirom da je pripremljen njemu jedan kvalitetan manevar vraćanja imena.
On će napisat knjigu kao svoga biračkog tela gospodar. Da, i on bude priznao da je bio u zabludi i da se ispričava i da recimo da nije bilo oduzeto ime Dinamo, a ko bi im ga, molim te lijepo, danas mogli vratiti onda? Sanjuga će ostati bez zubiju, a Piroćka bez sira. Da, ime je trebalo biti oduzeto da bi se sada moglo vratiti. I vićeš ti kako su Hrvati zajeba narod. Kad im vrate ime u 2000. svi će se na stadionu derat. Kroacija, Kroacija! Vićeš? A Osijek će se pripojiti Mađarskoj i zvaći se Ferencvaroš. Zalaeger se. Ferencvaroš. Hajduk će se, Dalmacija će se pripojiti Italiji i Hajduk će nastupati pod imenom Felacio. Felacio iz Splita. Sve u svemu, dakle, u sljedećem tisućljeću biće mnogo više fotografija hrane nego ove godine. Felacija koji se israo je. Možda će nam uljepšat Zagreb. A ko će biti predsjednik? To je mala plaća, treba se rano dizat ka predsjednik, kasno leć, tu i tamo se bavi sportom. I ode ti organizam. I onda se razboliš i od toliko rada. Jebi ti to, znaš. Možete vi kalkulirati s tim predsjednikom koliko god hoćete. Ali ja sam rekao, ja kalkuliram samo kad igram džepni biljar. Mi ćemo imati parlamentarnu demokraciju, svako je vlast u svom dvoru. Jel' tako? Ja sam u svome dvoru u vlasti, gotovo moji zakoni su u mojem dvoru i to je to, lipi moji. Možda se Hrvatska raspade na 6 republika i pokrajina. Iako Račan bi bio, Račan bi super bio. Neka nama bude samo komad plavog neba. A kako će biti u Srbiji, odnosno Mrskoj tvorevini SFRJ-u sljedećem? Mi ćemo da se proširimo na Bugarsku. Na Bugarsku? Pa neka uzmite si je, jebote, Bugarska, neka. Čuli smo da tamo ima muslimana. Muslimani su ti nama ko bre crvena krpa pred očima. Da, nego i oni ideju. God bre jedan živ musliman postoji. Bre sve ćemo bre Čečene, da sve ćemo ih pobit. I u 2000 ćemo da bijemo muslimane. Ma mi nećemo ni ući u 2000, mi ćemo ući u 1848. revolucionarnu godinu. I možda kad bi još mogli, zapravo sad bi mogli napisati pismo Djeda Mrazu. Pa znaš šta da ti kažem, i taj Djeda Mraz je isto neki teški budalaš i peder. I on je crven. On je pedofil! Pedofilion! Pa svake godine isto delo, ko zadnji seljak, brate mili. Pa zašto se ne obuče ko čovjek? Pa ja, što bar ne skrati suknicu, nešto. Pa ne, ja bi njega, recimo, nekako Elvis Presley bude, s one sa šljokice, lepo belo, kožne hlače, usko u jajima, razumiješ? To bude frajer zu ljufi ovako, da malo uredi frizuru.